Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lagkip, ti napalabas. Ano to ko nam? Ano to ko nam, Edna? Nakaramit ak titak kalabasol, Martin. Nakadakdak kalabasol. So, pakawanan na kuma. Pakawanan na. Ngaman ko na mabasol mo. At ganun din po. Saan ka mawatan? Kabayatan iti. Panagbakasyon mo di kagayan. Kalpasan ti review. Nakunak iti kang nga. Adan to ibagak. Ipudnok kang ka. Kalpasan nga mamonta ti. Resulta ti. Panagboard ta. Congratulations. Nagpadpada ta nga board passer. Nga ano ti problema? Ano pasol mo? Nakarami na ti basol. Nga pagbababaw ya. Saan ka nagbalingan na pudnukin ka, Martin? Kabayatan kawan mo dito ilawag, e di pa nagbakasyon mo di kagayan. Namintalo nga. Napanak akadwak di gini barkadak. Iti farm ni uncle mo. Kita. Iti may isang rabi nga nabartek kami. Tsaka mo ta, nagbabartek ak ni uncle mo. Kinahalit ko isuna. Tiat gamok kat sanak natutupaan. Tiat mo kat sana nga makabael suna. Ngam nagbinduta. Gabutin ni uncle mo. Ni uncle mo. Ni uncle mo tilang burak. Ti kristal na salsalmet na. Anya? Renape na ka na, uncle? Saan nga rape ti amin? Nabarteka, ngam na puutak ti amin. Ti amok kat sanak natutupan. Ngam kabuta babae at mariknak dagiti irot ti arakop na kan para dagiti agek ni uncle. Naitid ko ti amin ko. Kadda kamin kina uncle mo. Pagawanan lag. Tasaan nga matungpal tarapap ta nga sikaken siyak ti agasawa. Nudiket ni uncle mo. Inagaw na ka? Ni Uncle Kanyak? Tingkay nangigan, papagayam ket may salayang nga paset ti pagkasalitaan lagip tinapalabas ni Martin itilawag City. Nga daytoy lagip tinapalabas na ket isu ti maika upat o maika talo. Ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Mayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta rita Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Iti pa nang imatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pagambakan nyo kadag iti agkakadakkel premyo kabuta adamay sa nga tumultulong kada tayo in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Naglukatin dito. Naglukatin. Madamdama inak to i-plug kada kayo.
no kasan mo order. So nga taga yung taga Hawaii, aming nga taga Hawaii, mabalin yung order iti special letson pork belly, iti yum 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 letson. Aya? Okay, ibagto kata kayo, dito ibabalin nyo, kontaken, no nga cell number, tapos di kas dagat makapa-order kayo. So nga kayo nga taga Hawaii, ramanan nyo ti yum 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 special letson pork belly. Ya? Agorder kayo, ang kata iwaragawag kung tumadamda. I-play ko dati ko. Dito'y vlogging. Dito'y nga business. Ya? Para kada kita taga Hawaii, ramanan nyo tinaimas nga special letson pork belly. Okay? Okay ba? Karagata ikiya ko. I-share ko. Paki-share. Dagit agbibuyan paki-share dito yung program natin. No, da kayo dito yung page ni parang ring Rapias the Sentenced Award page. Iti Facebook, paki-like, paki-share. Dito yung video tayo. Ken kasama ten, no saan ka pa rin nakapag-follow, paki-follow. Follow kayo basit, ya? Paki-follow. Ken mga spagari kan sa to YouTube channel ni paring Ray. Ti pakabuyaan nyo dito yung video. Mabalin nyo ti ag-like, ag-share, ken ag-subscribe kayo iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award YouTube channel ni paring Ray. Okay ba? Okay, dato yan. I-play kon kamsat kang gayam. Dato yung plugging tayo. Ti yum yum yum. Eto na. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan. Ayan, agorder itan. Da kayo kang taga Hawaii. Yum, yum, yum. Special Letson Pork Belly. Okay ba? Thank you ka na kita teman-teman nga buibuya ka na tayo. Pag-share ti live tayo. Aya, kamsat. Ang gayam ni Mila Milyare, ni Nelly Guzman Arcangel, Erlinda Pantirosete, Eliza Ramos, kaya dumapay nga agbuibuya. Numabuya yo dito yung live tayo. Abo ba nga lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Martin iti Lawag City nga pinauluan tayo iti agpadpadada. Yung kaya tumadladenggan nga inton aldaw 12:30 ang ganat alas 2 iti Action Radio DCJC Lawag page. Doon na saan dengan kay ti radyo kamsat. Patikim lang, pasimsim lang tinggam ipaita ditoy nga bigat kapsat. Miyerkules ita 13 ti mabilang iti bulan ti Mayo, dandani tayo man magudwan ti Mayo, kahit sagmay nga tayo ituloy dito pakasalitaan ni Martin, hindi din dito'y panangawis, ken kabla panagyaman, dito'y 4th grand finalist tayo. Adan, 4th grand finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti sungadan Paway, Ilocos Norte, kadagdamagdanad sa Diabalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis, ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagip tinapalapas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabibiyagyo yaman ak unay. Ayan, nagyaman ak unay ko na. Nagdag-birthday tangal daw, papagay mo nagkablaawan, happy birthday kini Kambal, singing twin, the Janina Grace, kani Jenna Lucky Ruiz,
tubo da dito Lubot West Talingan, Lawag City. Nadadang nagtrabaho sa Abu Dhabi. Yeah. Grace and Lucky, happy birthday ka na kayo. Ito yung haldao. Kaya nga rin na ituloy papagayam. Dito yung ababa nga lagip tinapalabas. Ni pagayam tayong Martin, Itilawag City. Inagaw na ka ni Uncle Kanyak ko na. Yun. Dahil girlfriend na, inagaw ni Uncle na. Kaya, apakasano nga tayo napasama? History yata yung kapsat. Kaya, din ganda yun. Tubuak sa diyan kagayan, manong name na kurapay kamlaeng, ket gabutan na kurapay kami. Imayak dito siyudad Tilawag, manong name tapno, agtrabaho ak iti farm ni Uncle Merto. Ni Uncle Merto, ket bali, kapidwa da kinitatang. Nagbaling nga na siya at Uncle Merto kanyak manong name, tumultulong ak iti farm ko nagta, agtartaraken ti dingwen, agtaraken ti lames, kanadari kitay fruit trees, nga mula na iti vegetable. Ilpas na kung matinagbasa, manong name ito talaga nga da arapaap ko. Aging ka, nga nagamamukam kini Edna, agpadpada kami iti korso, agpadpada kami iti eskwela, ken idi tagangan, ken agpadpada kami iti oras. Nagbaling na dagket itong galmay sa kada kami, aging ka nga nagdatonak kini Edna manong. Katsakbay nga naggraduar kami kina Edna, inaklunan di panagayat ko. Naarakop ko ng isuna, nalamanakon dagiti lips na manong name. Kada dagiti kundaway manong name nga kahit ko nga awisen nga adan mapasamak kada kami. Ngem ko na, agtutur ka, Martin. Di mo kadikayat, ngagbalinak nga may sakto pa lang ang virgin nga itidag mo iti altar. Sa bagay, mag-urayak ko na. Nga dagiti kuntawan, manong name nga napahon ti panaglanang dagiti bibigmi, maaprusak ti barukong na, maaprusak dagiti legs. Danda nila ituyaken manong name, ngem respetar met manong name ti kinababae na. Nagsipod, tepat patag ko launa isuna. Kayat ko manong name, nga mailala isuna. Aging kang itinagturpusa kon manong name, kat imay siyempre, datatang kinanang kinkakapsat ko, dito'y lawag, kat imatender da, manong name, iti graduation ko. Ngayon di Uncle, manong name, tinangabay kanyak. Wahid, nagpadaya kam nga rod, ato paalam mi ata, ato nga taraken mi nga, dinguen, manong name. Aging ka, manong name, nga nag-review kami, kini Edna, para iting kamba nag-take the board. Aging kaman, nami nga inyam amukon ni Edna kini Uncle Merto. Iya mamum, ta kilatis ta. Kino na Uncle? O Uncle? Imbagak nga rod, kat nagbalin nga, natin exclusive. Nag-lunch kami, manong nami, kat siyempre, ko na kanyak ni Uncle. Lapintas ni Edna, napintas ka Edna. Nalaing dito anak nga agpili. Agyaman dito. Uncle ko lang latan. Talo kam lang nga nagsasango nga nangan manong name special. Gabot na nagiti obreros nga kaduak manong name kita handa nakigidhan. Dakam lang nga talo. Iti na nga. Inimalpasan manong name iti review sakbay ti exam na banag nagbakasyon. Ket ko na kini Edna. No, kaya't mo ti mapansa di farm ni Uncle. Mawagkalata. Yan tangay ko na ni Uncle nga welcome ka sa jay. Ori awanak. Kinunak. Manong name. When, tayo bak di barkadak. Tayo ka magbaniit. Magustuhan na ngamin manong name di agbaniit. Idi tilapia, iti piskarya sa diretsong ituno na. Kalbasan deta manong name nag-text kami, ay nag-take kami iti board, aging ka, manunay ako na nakaniyak. Nadakit kung tungipod nung ka. Martin, nga naramidak na basol. Basol?
Ada ka didaks ka napasama. Sa mo bala panunutin. Into maamuan ta resulta. Isuntod ti panagpudno kay ka. Naburburtsahan nak kadagita ang bagbaga naman na imiyaging kadimtengen ti resulta kat nakarwar kami nga padpada. Congratulations, Martin. Congratulations, Matt. Edna, sweetheart. Board passer na nga padpada. Ito na nga mamuam. Noan niya ti kunak na baso ko. Pakawanan nak ko, Ma Martin. Yan namin ti basol mo. Sana ko na may karikan ka. Ken saan nga sikan, ti kaya nayat ko. Di ka mawatan. Da kamin kin uncle mo. Hana? Kada di pa nagbakasyon mo dyan kayan. Namin talo ka mga imay kada di ka barkada. Nga na pa naglawin. Nagpiknik iti farm. Nabartay ka. Kat nagbabartay ka ng uncle mo. Kinarit ko. Uncle, sana nga tumakder de tala. Tinutupan nak ng uncle mo. Impanaknek na. Nga kabaylan na pailaeng timang paragsak iti babae kas kanya. Naalan natin kinabirhen ko. Nga, pakawanan na, nagbalinak ka na rukop. Nagbabarte ka kinita, uncle mo. Hindi mariknak ti arakop na kadbara na kiti agek na. Di ako napupuutan ng intid ko. Ti amok ka di nakabaylan. Ti amok ka di nakabaylan nga. Sarakhen ti kuweba. Ngem, kaslalandok. Pakawanin na, Martin. Ngem ta kamin kinangkel mo. Tinakasaysaya at nga Uncle Merto ng pabasa kanyak. Inagaw na ka kanyak ni Uncle. Inagaw na ka. Manong naimipim mampanawak na dinauras iti balay da Uncle Merto. Tsaka mo narumbeng kakagurak ti uliteg ko. Kagurak at tinutupan na tinubya. Kagurak mat ni Edna kabutapin ngamin nga nabartek kat nagbabartekan na kinarit ti kinalalaki ni Uncle Marto. Wanda ito ka dito ko nada nga talaga pasamak. Nasaan nga ta kami kani Edna tinay kari. Nagkasarak ba nung naimi aging ga nakastrekak nga ng opisina iti may nga pangopisinaan. Manong naimi, yung karigatak ngayon liwliwag ti amin. Ngem, nagrigat ba no? Nakaawat ak ti wedding invitation di kiti dua. Ngem saanak nganap-napan. Idi agkasar da Uncle Merto ken ti ex ko. Naging ga manong naimi nga da kabarbarong empleyado iti pangopisina nga iso da ito ni Angel. Pare, nung nasaguatan man tapusom, sigurado, nga mababae mo't lang ti mangagas iti sukat na. Kung nakanyak manong name ni paring Rolly, nga kopisina. Sino? Angel, di mo kursonada. Ng buhay misona. Kasla kang kalayon nga, tumtumrem na kitiluan. Mo-observara mat? Okay. Kasla, nalading tilaw na di biyak. Patasim gid nga ang asidgan nga liwliwaan. Paring no sikati. Makaparagsakken ko. Adan talo nga bulan ni Angel manong name idid adda gondaway kung asidagken ko ana. Angel? Sir Martin. Nakaway nga awagan ng ti sir. Patpada lang ti posisyon. Martin. Mabaling ka tingawisan ka? Aglans ta. Please. Sige.
Naglans kang narod manong naming saan ko pa nakita ng imbis sa misuna. No umisom nga ta, dadang atama ng mga pintas. Minat matak. Angel? Martin? Apay kas tadi kita matam? Apay? Anong madlamo ka na di matak? Kasla kang kanayon ka nga liplip pas nagsangsangit. Dying eyes? Apay nga pa nakita ng misam ka? Ada di problema? Nasaktan ka kadi? Broken hearted ka kadi? O kasla ita. Ada luang lumaylayat nga tumrem. Ngam tepterdem lang. Kahit ko dagsangit. Ngam sangay ta. Mangmangan tayo. Kahit mo nga ding istoryan kaniyat. Wanyaman ti kahit mong istoryain. Amo, Angel, no ada sakit uno sa nga marikrit nam iti kaungam. Masapol nga irwar mo. Tapos na kastagat mabang-aran tarik nam. Ada pang ibagaam. Ibagag tungat kayo ka. Ito na no? Ito na wisan na. Nga saan nga ita. Okay, ito na Saturday. Sa dino. And at Beach Resort. Itigit ti bye-bye. Sige. Umano ko ta. Kasta nga rot tinabasamak manong nemi dinagas ko isuna ket napang kamitmay sa nga beach resort iti amyanan. Kasti manong nemi nga talagang kaslada dagiti luwang kayat na tirumuar ka dagiti batan. Kasapulam ka diti pagsanggiram. Altoyak nakatugawak iti apay mo. Agsanggir ka kanya. Kabayatan nga boy-boyan ta. Timang liwing-liwing nga tao. Tiyadandanin nagtabon nga init. Ti saang mabanog nga panagpasag na gidaloyon iti kadaratan. Limikod kanyak manong nemi ket nagsadag. Inigkamakmet ti takyag na. Inamluyak manong nemi dagiti buhok na. Nalangab ko manong nemi ti ayamoong abang luna. Naging ka nga nawagwagan ti abaga na kabayatan nga agan anug-ug nagsangsangit. Amamloyak matibok na manong. Sige, irwar mo. Irwar mo ti saem nga adday ti baroko mo. Irwar mo. Ken ibagam kanya. Istoryaem kanya. Dito'y ko nga nagtuktalan manong naming agpadpada kami iti istorya. Nakasaysayaat ni auntie kanya. Kaisuti ng pabasa kanya. Ngimdiyak pag-rupel. Nga inagaw na ni Rodel nga boyfriend ko. Sige lang. Isangit mo. Iruwan mo aming nga sakit kan sa iti konggam. Nganas ken nga awate mo ti kinapod no, Angel. Saan nga da kayo kini Rodel tinaykari? No digat isuda kini Antim tinaykari. Amom ka di nga agpadpada ta, iti istorya. Amom ka di nga madama akmat ngagsagsagaba. Gabuta inagaw ni uncle ko nga ng tulong kanyak iti panagbasak. Inagaw naman ti kayan ayat ko. Agpadpada ta? When? How coincidence? Ngam lipatan mo ni Rodel. Agas man ti panang lipat kon kini Edna nga ex ko.
si kagan siya. Kapatid di pa'y laing. Nga narik na akong ti ayat kain ka. Martin, si Mangon manong Nemi. Nagminat mat kami. Pinunasak dagiti luwana. Sa ko inang kanan dagiti lips. Martin. Angel, I love you. I love you too. Babaen ken ka kad maagasan ti sugat ti puso. Kad babaen met ken ka, Angel. Maagasan met ti sugat dagiti puso. Nagado nga puso, ti pusok ko na po. Nagtungpalan na manong Nemi, nag-check-in kami ti hotel dito ng beach resort ka dito'y ko nga nagunod ti kina-virgin ni Angel. Oh, Martin, sika tinaykari. Oh, Angel, sika ba tinaykari? Martin. Nida kang nga rod nga nagpapas itiragsak manong Nemi. When? Aging ka nga kinunak kang kuwana agasawa kamton. Tapno di ka stakit makuna nga talaga nga da kami tinagkatuluyan. Saanen manong Nemi, ang may sa wano saan kami ngagkaskasera nga duwa. Wano nagtipon kami niti may sa nga pagkasiraan. Nag-live-in kami kini Angel. Ngayon nagkontrol kami manong Nemi, dapat pala kapsat ko nga pagbasbasahe. Kahit kunak kang kuwana, nga isunton di pa nagkalay sa amin, no, makapagradua rin. Kada damat ng trabaho, ti kapsat ko nga pagbasbasahe. Nagurnong kam nga rod manong Nemi, aging kang idagradua rin. Ti kapsat ko, natulagan ti kalay sa amin, kati may datatang nanang kinaging partido mi dito lawag, kat dito'y kami nga nagkasar. Manong Nemi, kat na maamukon ti partido na. Aging gana kay parakder kami ti bukod mi nga balay, kat naadaan kami manong Nemi, iti talo nga anak. At naman di kitigundawing kam sumarungkar iti ayan da Uncle Merto, manong Nemi, ken ni Auntie Edna nga ex ko. At naman tin talo nga anak da mano. When manong Nemi, saan nga da kami ti first love ko, saan ba't nga yuda Angel ken ti first love na tinagkatuloyan di da kami kini Angel. Kas may kadua nga ayat, akas hindi may kadua nga ayat. Naasay-sayat kano ti may kadua nga ayat. Adaan kami ti yaya ken katulong, ket agpadpada kami nga trabaho iti asawak manong Nemi, ket nakananamat tinaranya ka masakbayan, dagiti talo nga anak. Dito nga rod ti pagkasalita. Gaman ang unay, tilaing mo nga nang ibansa, at sabi ko nga, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag. Ito yung gaman nga pagayam mo, Martin, itilawag siya. Thank you, Martin, kat na kita nagbuya, okay? Buyan yung tumitlang into no Aldao, 12:30, aging ganat alas 2, iti DCJ Action Radio. Ops, taga-Hawaii, dinggin nyo na ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab, Letson Belly, nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan. Yeah, agorder kay itan, da kayo nga taga-Hawaii, pakisuportar na ito yan. Pakisupport nyo na ito yung negosyo ni parang Ray.
Okay, digiti madama nagbuya kanyak. Thank you ni Estrella Haduka. Thank you ni Arlinda Panterosete, ni Leonida Vidal, Rubian Agpawa, ni Nelson Aluwag, Josephine Stango, ni Teresa Balmaceda. Manang Teresa, manong Richard, pa dumagsapol yun ti Letson Pork Belly, order kayo, ayan. Dati ginto natin ko, la cellphone number na 808-673-5595. 808-673-5595. That's the kontakin nyo. No, order kayo. Yeah? Nelly Gasman Arcangel, Erlinda Panterosete, Eliza Ramos. Thank you. Iti panagbuya yo. Kahit padaanan dak, madamdama. Iti dir manong naming nga programa tayo. Subliak to. Iti dir manong naming nga page. Laglagi pa nyo, ulitan nyo ito adenggan ti pakasalita ni Martin into no aldaw ta nalawlawak at atadog ti pan na kay portray na. Thank you for watching. Madamdama lang akikita sa tumanin.